Pat sep sngi ki pasir kei hadu mentakan liap mat kam sange asu ha kari Amerika. Ha kabadang ubenai ubaladep uta ubenai September. Ka apar sep sngi ki pasir kei kala selat ya kari Amerika. Bat kari Amerika kala du nong hikoi. Ha kabah min ubenai ubaladep kala elang tari ke jingslei ulaba ya kabalatep kerteng mutaka Hurricane Helene. Kala selat ya kari Amerika bad hadu kembah arspa lai pongot ki mensim breu kila dona. Henry samanta ka kenti kene kencing pen julor na kamay mariang kampat sangai apa kari Amerika Henry kalami temai biang pat sadaka way. Bad ya kane kencing pen julor na ka mariang haune ubenai ubamenta latep kerteng matakal elang tari Milton. Bat kane kal elang tari Milton mental itu hadu kembah saungut ki men sembreu kalabam hadu kane ka khliap mat ka bamenta. Ha ka ba kane ka Hurricane Milton kadang sedang menci sngi Henry hadu kane ka khliap mat ka bamenta pat saungut ki men sembreu kila khlatno. Lai tu par bapalat lai milian lane lai polak ngot ki breu kila syak tajur na kane ka jing penjulor. Ha ka ba ki yeng breu de ki pau hajar amsyu tanah ki hajar Henry dagi pau hajar kila syak penjulor namar belajar kane ka Hurricane Milton. Ka sorkar Amerika kala ken kila estimate bahadu kemban $2 billion ka pisa ka jing penjulor ki yeng kisem ka sorkar Amerika kala dona. Pada kebaide berkene ka Hurricane Milton ki beri ke badi pay ki lancar mariang cakari Amerika kila ai pada ka warning ke bating sa syaki bru ki basa syaneng cakati ke jaka ka bala syakta menta. Ha ka bakane ka jaka ka syakta menta ka deh apa ka jela Florida. Bat ki beri ke badi pay yakum kini ki jajing je kila angpat bakane ka elang tari Milton kan keu syakle cakari Amerika. Bat kum ta ki beri ke basa syakle jangka ri Amerika kin de benlang ki ba adkar kin lang ki bala pikir namar yo lese kin ka jui ka le lang tari Milton kan salit selapat sa syapang syate jong kari Amerika.